Divković Nikola iz Tuzle sa BMW-om E46 325 CI. Motor je fabrički, urađen generalno, od nule do perfektnog stanja, ne troši ulje ko ostali. Farban u Imola Red 2 boju, original od M3, M3 kočnice, M3 hauba, M3 sat, rubovi M3. Rađen, hajmo reći, na CSL optiku, branika, gepeka ovog nazad. Šiber ugrađivan, interijer čitav, znači bukvalno samo prednja dva vrata su ostala od nje. Felge ko felge, ovo su BBS CK 515 dvodijelne, sve 4, 9,5 Toyota, uparene iz 2 seta sa Michelin Pilot Sport gumama. Radim poliranje, peglanje, farbanje, prodaja, kupovina, felge gume. Ove su u fabričkom stanju došle polirane, nisam i ja radio. Pa kad sam tek položio, imao sam 1000 maraka i kupio sam kamatu BMW-a, palio ga na šarciger i to mi se svidjelo i onda sam ostao na BMW-u i dan danas. Ovo je treći auto, imam karavana E36, urađen na Alpinu optiku i za svakodnevne potrebe X5 T70. Originalni su dijelovi, sve što mi je trebalo original, iz Tomića sam uzimao. Malo je skuplje, ali nekad je čak jeftinije u Tomić uzeti nego sa nekog stranca i to. A što se tiče ovako ovih M3 dijelova što sam uzimao, to je bila Hrvatska, Njemačka, Srbija. Ovdje nisam ništa mogu naći. Ide poliranje, two step, kako to ide, ne razumijem se, ali hoću da ga kompletno ispoliram, keramika, zaštita i to je to. Urađeno je sve što sam ja htio, što sam zamislio, sad je samo na redu da sipam i da vozim. Ćao svima, ja sam iz Beograda, dovezao sam moju Alfu 159, motor je 1.9, fabrički 150 konja, čačnuto je tu nešto Stage 1 Plus, usis izduv ima oko 190 konja, toliko izmereno. Ima komplet prednji i zadnji branik, body kit i švajcarski, jako malo primjeraka je sa tim, onda ima ovaj dupli izduv sa 4 ove rorice, Japan Racing 11 felne ultra konkav, kako se zove 11 Jota sve 4, original. Nije bila fabrički u Turizmu Internacionale opremi i sad je kako se zove sve napakovano. Tu je i Julien volan što ćete posle vidjeti na snimku, radi sve paljenje na volanu. Onda imamo Angel Eyes farove, Big Xenon projektore sa RGB osvjetljenjem, demonom u kratkom svetlu koje je radio Stefan Jovetić, poznati kao Xenon Kartel. Svi furaju onaj klasičan stil 19-ice felne, malo neki lip spoiler, ja sam gledao da to bude drugačije od ostalih. Motor, da ga ne ureknem, za sad služi 3 godine kod mene, samo redovni servisi.
felne će se raditi na novo, za sljedeću sezonu sigurno. Razmišljam se za neko vazdušno vešanje, ali felne mi prave problema, isto tako ih ne bi menjao. Ali felne idu sigurno, vidjet ćemo, nikad se ne zna. Tuning je takav sport da se nikad ne zna šta je sljedeće. Nije uopšte jeftin sport, dosta para je uloženo, mogu sam da kupim 3 ovakve, eto, samo ću to reći, u TI opremi. Pa ne znam, kao mali sam voleo automobile i tako sam počeo da vozim. Krenuo kao aj malo felne, malo ovo ono i završio na ovome. Imao sam samo Alfe sam vozio, 156-icu, počeo sam sa njom, svidjela mi se Alfa, kupio sam 159-ku kao nešto novije i ako da Bog bit će Giulia. Hoću da kažem da se lepo provodim, da je dobro napravljen skup, svaka čast za prvi put na skupu u Doboju jesam, ali u Bosni nisam prvi put, tako da hoću da pohvalim ekipu iz Tuning Klub Doboja. Pa ove sezone sam bio na svakom skupu, što bi se reklo svake nedelje na nekom skupu, ocena od 1 do 10, jedna jaka 9. Zovem se Tarek Terzić, dolazim iz Sarajeva i došao sam sa Golfom 5 GTI. Golfa sam kupio prije neke 2 godine i par mjeseci i mjesec nakon toga nakon kupovine sam ga slupao čitavog, totalka bila. Udario sam banderu ravno u njega. Trebalo mi je godinu dana da ga napakujem da bude kakav je sada i neki možda 10.000 maraka mi je trebalo otprilike da ga spakujem. I onda ima toga još ima modifikacija ruku. Nisam, izletio mi zabrane čovjek sa djetetom i da ga izbjegnem prvo banderu dočekao. Nije, hvala Bogu, niko stradu i ja samo nisam ništa slomio, sve je dobro prošlo na kraju. Uvijek mi želja bila GT-a kupit i tek ga kupio, slupog odmah, bilo mi krivo, žao mi ga bilo prodat. I hajde rekao da ga napravim pa što bude. I eto, uspio sam ga spakovat. Sljedeći mjesec trebam još par modifikacija, hoću onaj karbonski volan da uzmem, iz engleske naručijem difuzor, pragove, spoiler. Malo oko motornog prostora da se igram još gepek da se ide piprim za zrak, pošto će zrak za neka možda 2 mjeseca doći isto na auto. Mora na zrak, s ovim felgama mora auto na zrak. Pošto ove godine ide na Stand Sadriju, čisto kod turista ove godine, planiram sljedeće godine kad završim zrak, kad završim komplet auto da idem da se prijavim s autom. Neka mi je želja, to mi je nekako vrhunac Stand Sadriju da odijem, da upadnem s autom. Zavisi šta planiraš raditi. Ako planiraš osnovni stvar raditi, poprilično jednostavno. Nije ni skupo, niti teško nabaviti gdje. Ali ako već tražiš nešto unikatnije, mora se van tražiti. Tipa što ja difuzor hoću da uzmijem, nisu oni klasični škrge što kod nas svako to fura, nego smo malo drugačiji iz engleske volanja ruči taj dio. Ne znam, ručica mjenjača, teško ćeš i ovdje naći, primjer ovu ručicu mjenjača. Ima par detalja koji stvarno teško naći kod nas. Pa s tim da je zdrav motor, evo do ovdje mi je trošilo 6,4-6,5 litara. Najniže sam ga spustio bilo 4,8. Gradski otprilike oko 7,5-8 normalne vožnje, gasanje možda oko 10-11 litara, kad ga baš čepiš, ali biti ne troši puno. Pa fabrički on 147 kW, ali nije fabrika, on ima 300 konja, otprilike ne znam kako to 220 kW izađe. Ali ne planiram ga više dizati, ne treba, mislim, sasvim je dovoljno konja ovo. Pošto mi je daily auto, svaki dan ga vozi na posao, kući, ne trebam ni više konja, ni više problema u biti. Vruće, ali dobre, dobra atmosfera, dobra raja, uživamo, odmaramo. Samo zahvalim organizatorima za dobar skup, za lijepo društvo, lijepu organizaciju, to je to. Ja sam Faris Pita, ovdje sam sa Meganom RS-om 3. generacije, to je druga generacija Megana RS-a, ali 3. generacija Megana, 2.0 turbo, 184 kW, 250 konja, tačnije. Navodno je bio čipovan, ali ja nemam nikakav dokaz za to. Delim je auto, što se tiče mehanike, nikad nisam imao nikakvih problema, evo skoro 2 godine auto kod mene. Samo veliki servisi, mali servisi, redovni, top auto. Trenutno nekako bi oboje ganjao, ali ne bi ništa pretjerano turnirao, možda samo stage 1, malo downpipe, zavisi kako me krene, možda nekad uradim malo nešto više. Trenutno je samo na sportskim oprugama Aibach, zamijenio sam mu felge, bio je na nekim njegovim 18-kama, tako su malo bile ružne. Ovo su njegove 19-ke originalne felge, par ovih stikera, zatamljen. Da, ovo su fabrička sjedišta njegova, nažalost imaju kod kupa one kadice, to vam se više sviđaju. Njih bi rado zamijenio, ali
svaki tuning, dizajn ili neki lip moram iz Engleske tražiti ili iz nekih van država, jer ovdje baš slabo ima. Evo, na primjer, jedino ovaj gumeni lip, to je ono, ajde što mu odgovara i što mu dobro stoji, to je ono što se može ovdje uzeti za 20 maraka, 15 maraka. Zrak na njemu ne planiram, zato što je auto ono, napravljeno konkretno za staze, gevinde i ono, upod ga zabiti, to mi je maks. Ma auto me služi brutalno, u krivinama je, znači, nerealno. Pa prvenstveno jer sam prvo auto vozio Megana trojku, ali samo je bio dizel, 1.5 DCI. I onda kako sam malo ulazio u taj tuning i to, počeo sam njega napucavat, hajmo reći donijekli. I onda sam naišao na Instagramu na Megane RS-a i onda mi se to auto počelo baš toliko sviđa da sam morao da ga kupim kad tad. I evo, tu je, godina dana. Dolazim iz Žvinica, moj auto je Passat 6, 1.677 kW fabrički, ali rađen Stage 2, turbina od 2.0, intercooler, dizne, pumpa goriva. Ovo je crvena boja, rađena po narudžbi sa perlom u sebi. Airline optika, farovi, štopovi, ništa nije fabričko, sportske opruge, felge Motec Tornado. Više se gledamo na unutrašnjost, pa je tablo od Passat CC-a, velika multimedija, Golf 7C volan, crno nebo, Passat CC sjedišta. Pa rađeno je oko godinu dana. Brat i otac tu ko podrška meni. I brat i to voze Audi, to htio sam malo sičem i... Volio bi da uradim zrak. Pa izdvojio bi imao gore Golf 4 RC2, žuta na zraku. Baš zapao za oko i na ovaj skup me je dovelo lijepo druženje prošle godine i... Znači bio si prošle? Jesam s ovim autom također, s bratom, jest. Ja sam Veli Davdić, dolazim iz Kalesije, inače živim u Velenju, Sloveniji. Obilazim gotovo sve evente koje stignem. Trudim se svakog ispoštovati. Pa vrlo je teško prilagoditi, pogotovo odmor dobiti, doći na jedan dan, pa se vraćati, znači 2 sata prije posla, pa dosta toga. U njoj je trenutno 1.6 dizel, 88 kW, 120 konja. Možda nekad dođem, znači, do te solucije da ubacimo taj pera motor unutra, 320 konja. Ali to s vremenom moguće, možda i da zamijenim za taj per, vidit ću, znači sad trenutno se fokusiram na styling. Vjeruju u ovom autu tolika je udobnost da to je neopisivo. U starom autu sam imao i gevinde i možeš sam zamisliti sad kako je auto putem na gevindama, 17 felge, još plus niske gume. Što se tiče dijelova u Sloveniji, vrlo lako je doći do njih, zbog toga i više sam preferio 10. generaciju nego 9. Imaš gotovo sve aftermarket dijelove, imaš od taj pera, znači dodatnih dijelova šta poželiš. Već je naručeno 3 spojlera pozadi, u planu sam moguće ubaciti, kao što sam rekao, branik sam već naručio. Od taj pera ide od Apola auspuh, nešto posebno što nema niko. Naprijed lip je već naručen, gevinde će najvjerojatnije ići na Hondu. A što se tiče boje, sad je trenutno perla bijela boja na njoj, pa ćemo vidjeti gdje me put odnese. Imao sam stariji Hondu projekat u koji sam uložio mnogo para, dosta toga urađeno. Custom prednji branik, OMP sanke, OMP sjedišta, unutra HKS gljiva, ispušna grana, sve povećano. Malo je zahtjevno, ali sve želim da ispoštujem svoju ekipu, znači na najveći mogući način, jer ako jedan ide na event, ja želim doći da ga ispoštujem. Koliko mogu i koliko umijem. Koliko imam odmora, to sve iskoristim na event. Dosta veći odziv koliko vidim i ima baš dobrih projekata i baš ekstra, sve na nivou. Dolazimo iz Osijeka, iz Vukovara. Došli smo sa 3 auta sa Širokom, sa Alfom i sa BMW-om. Prvi put smo ovdje, nedavno prije jedno tjedan i pol dana smo vidjeli na AK Vukovar je bio reposter da će doći, pa smo onda vidjeli da Tuning Cars Doboj organizira, pa rekli što ne bi ošli nijedan puno daleko, nekih 200 kilometara, tako da ono,
isplati se, zanimljivih auta ima puno drugačijih nego inače i puno bolje, ajmo reći, bosanska scena, puno više auta ima sređenih drugačije nego što se viđaju na cesti svaki dan, tako da ono, dosta super. BMW F20, 118 dizel, 1.8 dizel. Što se tiče eksterijera, stavljen je Maxton zadnji lip, napravljeni su 2.5 izlazi. Znači napravljen je homemade downpipe, do kraja ravna cijev sa full protočnim lastovčićem. Išao sam na heksagone da se sastavi malo drugačiji liveri. Svakako za nagodinu je neki drugi plan, do kraja godine da se uzmem paket, komplet, to jest osim zadnjeg branika jer šteta je bilo ovako izgubiti ovaj zadnji branik. I onda ćeš komplet neka druga folija, neka druga boja da ne ostane ovako da se mijenja, ajmo reći svaku sezonu, dvije. Auto je na Corspit Karma felgama, 19 cola, spušten je na APG vindama. Kolega iz Rijeke, u biti on ga je krenuo raditi, onda smo mi dalje nastavili. Maltene poluprojekat je bio, ajmo reći. On je kupio sebi šesticu Golfa GTD-a na zraku, kaže nikad više. Fora je, što se tiče styla jer se može ubosti u pod i sve to, ali što se tiče vožnje svakodnevno, kaže nije uopće ni za zavoj, mu nije ništa. A što se tiče udobnosti, navika, sve stvar navike. Auto je 2013. godište, tako da nije nešto prenovo, nije opet ništa prestaro, tako da je neka srednja generacija i opet se može naći dijelova za njega. Što se tiče cijena, sve zavisi. 369 Studio je komplet radio haubu, znači na Mario Kart čemu. 9 ili 10 sati ručnog rada je bilo. Tako da, dosta je bilo. Što se tiče motora, napravljen je lanac, stavljen je intercooler veći, promijenjena je turbina, to je rađena je reparacija, stavljen je KN USIS, auto je trenutno na Stage 1 plus hard cut. U planu je, nagovaram curu da ga proda i da kupi Alfu Giuliju. Gledali smo Giulietu, ali nije mi toliko nešto napeta, a za sad svakako ovu i sljedeću sezonu mislim da će tu biti F20, a onda nakon toga sve zavisi kako se financije poslože jer teško je danas, male su plaće, a dijelovi su dosta skupi. Auto druženje kod mene počelo prije 4 godine, ispunjava me dosta zbog dobrote ljudi, zbog svega toga, zato što ajmo reći da auti povezuju dosta ljude, dosta poznanstva upoznaš na ovim skupovima, na mitovima. Nije nekako, ne znam kako bi sad to rekao, težak sport, skup je sport jako, sve zavisi jer kažem opet, dijelovi su stvarno ili su jeftini ili srednja neka cijena ili neka brutalna cijena, ali kažem danas jednostavno malo teško sa financijama i sa tuningom da se to sve stigne u nekom brzom periodu, tako da većina tuninga i tih tuning auta što su i danas ovdje nije sigurno napravljeno u roku pola godine, godinu, to su ljudi koji su ostavili znoj i što bi se reklo curelo je krv da bi se zaradilo ti novci, ali auti jednostavno povezuju i lijepo je biti na ovakvom nekom druženju gdje vidite neke prijatelji iz drugih zemalja, drugih regija i da su tu su svi povezani, auti nas povezuju.
Thank